Akodwa sizwe sikamthaniya ngayimokoza mani ngayimokoza inkulungwane yama-subscribers ku-YouTube. Fourth Industrial Revolution madoda. Bengeke ngikwenzeka lokho ngaphandle kosizo lwakho kuthi ngibonge kakhulu ngibonge ngqongqoze. Kusho mina uGojubo nje ngentolana usiginqaba kaSikonyoko nokwehlala mami lokho site imntana ingane kaKokubuthelezi. Umfokazi Gomba kwamba samashangane nehamba noPongolo beyafazi batafekela umkhosi bafana sendabweni. Lohlabo lohlolo zabantu matsholo sithele ngane kwane uthi umngcolozo lakho loPongolo ibambeni bafana nisakhe impondo neyithana amasende ngoba igwaze inkuzi kaVathu uzobe nomkhunjini kwelasamnyande niqopha qinisa lapho kuyeza mntakambe. Umzukulu kaMhlophe ovele ngehemihla kwenza amadoda ngobene namba kwekamphakona ibanga amazulu maswazi ethi amasazi siyayazi yakithi nenombolo bhasobha kodeli yakushiya ilanga. Yena ke umkhulu ezala ukhokho umphakwane nomaguqaguqo nje ngentombi yesokona noguqela phathi sakubona mabekazi usakaza kalukhethe uzitho zikhethe kadoda ngendlale uzitho zempompo nefana nekadoda unomakhethe umchila kanokuphamba kokuphamba ezigaba. Kanti ke phela ngoba ngiyaye ngisho ngithi ukhokho wayezala eyinsizwa njengomkhulu nje umavava lenkulunkulu ayitilo sayifollow sishuqa nje kweyiphakathi nomkhulu imvayeza lemashobashoba ngqekeva manje sebesa amathanga dudulanduka njengelambila ngabe bakuzinto sozo naseyisena jawula mfazo sayisayini wena bona mahlebe phela ehlanjeni samanzi umemezi lonje kamsazi ngethembo kamsazi umemezi umemo wena umemeza lamakhanda amadoda aliphutshulo nje ngensimbi yafasa mfana kambethu nje ngebhawodi umpahla ifithe idubuzo umhlengwenya ngisho siflathele cha sengiyimokrozileke inkulungwane yama-subscribers khona la ku-YouTube. Ngithi ngibonge kakhulu sizwe sakithi sikamthaniya uningi kakhulu esazonenzela khona okumnandi ke manje ngizolanda lamaciko enu niwezwe eyiphawulela ngokwawo.